suafa, o tau ua o wārenga. O le te talo mo le ngana whaia, se o tātou ipo ma te talo I le atua. No mātou te māwha I ai, le atua si le se. O le whare mai lau nuku me lau kalesia, mo tangata whatua tua, te mātou watu pi inga ma o luna I lau whio. Ai whanara walea, mātou uru whare mai mo mātou tangata le atoa, lo mātou loto ma ngama mo le tāpo inga o whai nei. Mātou te tatalo atu I lau whio, se rilingi ifo loa ngana pa ia lunga iai mātou taito tasi. Ine ia pa ia I mātou, masauni ai I mātou e whaia nei tapo inga lau whio, I le awa mani I ngāo e tatau hai. O mātou lua I tatalo le ala atu swapo Yesu kia riso lo mātou I paole tō tasi. Amen. La tatou ki atu ke atu o le tai awa, I lona ki ina e lima. Lima le tatou kese. Come on.
mau le o tomo whai, i le nei kai a ia i whasolofa le tātou o tomo whai, i le mai nunga o le makana tamā, o le taitai, i sui makana tamā. O le lato mau, o le poto ato toa, o mai le liki i kia. O le ate te mai tātou, ia kona tia kono, ia konia, whamaki. Kona lua whakatana tina, i lato mau, o le poto pe a i mau, i whamaona. Taitai, o lato kampani,
se isi lava, ma e sasi lona itu aina, being the only one of its kind, unusual or special in some way. E whāpena koe se whautuanga o Paulo, I lona tari pale anganga o Timoteo. A wā o ia o le tangata o le atua, a man called by God. Ua wala o ina whapitua, ina ia tau le taua le lei I la le whātuatua, to fight the good fight of faith. A le whautuanga koe a Paulo ia Timoteo, ia sola ese mai I whinaunga ma tangata whaamawalunga, sa whaangaina se sēla whianga le atua, sa lātou manatu, a lātou muli le atua, o le ala lea lātou te mawai le oloa. Timothy was commanded to be unique and different from those who lived for riches and material wealth, for he was instructed to flee from the crowd and those who misuse God's word for financial gain. O le whawhau tua atu o Paulo I lona tari pale anganga o Timoteo. O le whale tonu ua o le auloti e Efeso, o loo pepe a wai Timoteo. Ua whaamomue tangata le tupe, o lona whailina, ma lona whaatutuina. E leo le whina malo apostolo e le anga le tupe, a wā e tā ua koe le tupe. O le whinanga Paulo, e le o le tupe, a le manao, o le naunau tele, o le mama o tele, ma le tūna nau ina ia whaatele ina prea le tupe. Ma ua le whangare ina le tūna nau. O le whapongai lea o mea le ama uma, o le manao ua le whaamale ina. O lona wina, e le lei le tupe e te sosoani mo le ola le lei o le tangata. Ai mafuona le ama, ona ua whaatele ina tūna nau ma le manao. A wā o mea ia, o loo whausua mai le apostolo I lona tali I pale anganga, ia sola ese mai ai le tangata le atua. A ia e tau sisi atu I le ami o tonu, ma le ami o atua, ma le whatu atua, ma le alofa, ma le onosai, ma le ana maru. O te mana tua lava le tala o tamaiti. I le tama whainga o tangata le nue pue ina le manuki. Mai, na ave le tangata se whangu mamaka, patu I aini mea ai te tonu le whangu, e whetaui le lei ma le lima o le manuki e o ki o te tonu. Pe mai le taimina tu ai te tonu, le lima, ma o umawai lo le manuki le mea ai, ua tumu le lima. Ona le mawhaia ona au mai I whakolo le lima, ona ua o umawi le mea ai. Vaule a wala e mawhai ai, ona au mai whakolo le lima le manuki. Se lona I whaamaru e se mawhau e se le mea ai. O le mea o tupu, ua maua ma pueina tangata le lu. Ona ua musu le manuki e whaamaru e se le mea ai. O le mana o tele, leo le manuki na avea I maana lava mai rei. Le au soe, e malino mea whina tā uma I kokonga o le atua. Mai leo lilo lava I le sina whanga le atua. I mea tātou te mana unia I lalo nei. Ai le o mea e whaamani I kai o tātou mana o le e lalo lani e whala mana vai. O le nui lea mo I tātou tina ma tātou uma, ia tātou sole ese mai ia mea. A wā a tātou ma whau I le alu I luma le soifuanga I le neipai tau, ma le tele mea whale a inga ma le whale rotu. Ona tātou mana o tele lea. Ai ngalo ai ia te tātou, ona whaamere moe, whaalango I le atua soifua, o ia ngā tupu wai, mea I whaati mai o tātou makao. Pe a whaia, tātou te tau sisi atu I le ami o tonu, ma le ami atua, ma le whatu atua, ma le alofa, ma le onosai, ma le ana mani. O Yesu lava o tātou ma le alofa, na te leitu lafua ina I tātou, na o lava le tātaro, o lona malio malosua soifua mana malo me le tunga mau, o lea o tātou ola mana mai. Ia whaamamalama a siru mai le ngā le tuana Fiona, I o tātou loto, ma ia tu mami a te ia, o ngā narabi I ngā e whāwhau. Amen. Ia whai matu le mato mau I le pese lau pitu su mai pitu, se lau pitu su
Matisu, Maoinai, Matsui. The Spirit teaches us everything. I have translated it to prudent. Prudence is classically understood as a practical wisdom that empowers one to be good and act well in their affairs. To learn or to unlearn. In the Corinthians, Paul continues to remind his people how destructive their boasting can be. He revealed that he came to them not because he was the greatest intelligence, he had superior in speaking or even the most experience, but he explained to them the Spirit of the Lord inside them. Paul the Apostle was on a mission to spread the gospel and to teach others that Jesus Christ died for our sins.
Instead, they understand that things must come through Christ. Paul gave the example of the leaders of the world, that they lack moral clarity. These leaders were supposed to be some of the wisest men in the world, yet they failed to realize that Jesus Christ is our Lord and Savior. Paul says that true Christians are filled with the Spirit of God. Non-believers look to false prophets and human wisdom to answer the questions and solve their problems. He compared the ways of a man of God to those of a natural man. He said a man of God is able to judge the world with a discerning eye because he allows the Spirit to guide him. The natural man, on the other hand, believes that faith and religion are foolish. He believes that all things concerning this earth can be explained by man, and that he needs no one to judge, to guide him. Paul said that this ego will cause the demise of the boastful man, while the faithful one will reap the rewards of what is in heaven. Once someone has come to faith in Christ and is occupied by the Spirit of God, the mind to follow Christ, that person is considered mature and ready to learn complicated truths about God's wisdom. Gospel truth doesn't need to be dressed in showmanship to be understood and accepted. God's wisdom must be revealed and then believed, or else it will remain secret and hidden. In Proverbs 14, verse 15, it says, "The naive believes everything, but the sensible man considers his steps."
TikTok, mobile phones and the internet. The Bible gives us some way to hear God's voice and message, and ensures that we are indeed hearing His word. God can and often does speak using a loud voice. He often spoke this way in the Bible and continues to speak using a loud voice today. Autorvou Malawanaka, Kuta Duki, Yoki, South Kuto, Kumati, Norifu Lima. Yoku, Kumati, Norifu Lima. This is not the only way God's Spirit talks to us in a loud voice. God also speaks to us in a quiet whisper. So what does this sound like? The prophet Elijah heard the Lord's whisper by listening closely. Same thing, God's Holy Spirit speaks quietly to us. He corrects us, teach, encourage, and guide, and lead us in fulfilling His will. It is important for us when we pray, read God's word, listen to a sermon, or Christian music and songs. We must listen carefully to God's quiet voice. It is also important that we also check that what we are hearing from the Holy Spirit is in line and supported by the Holy Bible and our church's teaching. After a moment out of God, let us not underestimate the power of God's whisper through His Holy Spirit. God speaks in many ways,
ko i le whalo te reina o le whanonu i le musumusunga ka tua ia o le uma. Ka ua le tātou whakoma whanongolongo i le whai mai a nāma le tua ia o ina na whaikaina i tātou ia usai na whatinuina no na tūnau ia me se koi o mau o tisi tā whanongolongo me le atu na whaia le tua ia o momo oma i whamania atu le tua i tātou sa tua na peneina na tua tamawa ina ina ai i le tātou sa nina i lo toso i tōma tātou ora tamawhai o le tua ia tātou mo se mālama hatino ia na tātou rata ko ia ngana pa ia lea so ia tātou ruina i tātou taita ina hatino i ngana rao se pao koko kuna whaitau i le umi se manatu lava nawa lava na tutoi ia o nai mau ia me se koi te au o tuina mai na tātou samina o tau whai ni sai au lea ngana pa ia e au o mai i me uma lea ngana pa ia e au o mai i le uma Tusina o Ivani Matapo School Mapa, Alona Pai Kua Nusma, Lo Ketalai Yesu no So. Ahora eu sou Soani, na Paia Lea. Eu ia mai na Samai o Moa. O ia lava na te ao apo ia te o tō i mea uma lava. Pamanatu mai koi o ia ia te o tō i mea uma, o Paia tu ia te o tō. John chapter 14 verse 26, Jesus says to his disciples, but the advocate of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Romanino tusia le ordinaria, tusia o Mateo, Marco, Luca, e Ioane. Ele me tua mala me lama le lei, le au soa Yesu. Ia na feta laina ma o oma, o winga lona fio mai i le nei la romana. Lona mani whara waha muna sātau. Lona tamo ni a me se lona toi tūman mā lome le oti man tūma mā le māna marama le lei ai. Le misiona o leo sa Yesu. Le mawhama whai lea. Tene na whawai vai e leo so. Le tene o tene. Tato te maua tala. Sa so sola ma la lafi leo so. I teimina lātou pita iai ai. Na nui tau na whapita tau. I le soi fuamele o lana whaaso, i le ola mo Yesu Christo. I pēra le whaalata ina le soole a Iuta, tasi lea le toa skura lua. A Iuta lea na whaalata ina Yesu le whanua lea ke te samani. Ai sola ma la lafi o na so. Ai tua ina o Yesu. Ona leo atua o ona leo staurana sili. E tapu e Yesu. Na whaafiti, whaatonu e teu, tāna masani na lau iloa, tātou kāresia. Ino wasili atu tanata ia te, pēnā te iloa Yesu Keriso, a tani pēteu, a lea, lea i o te tere iloa, tere masani ngata ngata. Puna iloa, e leo mana malama, e leo iloa le lei, leo so, le tanata le Yesu, e man mawhano o ki mai langa. E a mantua la tau ia sa meditino ma whioa i me Yesu ma whaatino ma ngangwe. A sai a whai sa whangata mo la tau. No ola ma soi fua ma Yesu. A tonu e sini na whangata mo la tau lea e ola te kulo me se tui wape luas kumrupa. Mana moa pēa le neifso ta inga. Moa pēa le nei ola whaafuatua i Yesu. Le nei la tau na la tau wa ai ni mata. Au tātou. Ia. Lua ake lua spun man tātou sana. O le tāua ne nā. E soso ani siki le hana pa ia. Tātou te iloa le. Le sui kuano le olanga mai so.
Christ to the world. Tātou au ta mawhaine nei tai au. Le mawhaine kuku ma ola, le tātou whātua tua, le tari tunuma le atua. Malana whaala tātou. Pea a whai tātou te le whaala kuku na niu. Male maoti. I lana wheta lai mai a tātou. I tātou rotu ma māpau whau. E ale lea i lana ngāna whai. Koe whamanatu atu o tātou wala unu. Ioi. O e maa mai tātou unu. Wala una tātou ma whiwhiwhia tātou ane atua tāla. Tātou tāle whaamutana ia Yesu Keriso i tātou unu. Au lea ngāna pa ia le atua. O ia nā te au mai le mani. Au mai le poto ma le mara mana maa. Le roto tele mana fina fina o e pātino, nona fina ngāna. O le ala no fina ngāna. Ia lo whaat. I roto wha mawala. Ma le ngoni koni. I lo uso atanata. Tātou te tano i le atua monona ngāna pa ia. Le ngāna pa ia i le ia o ao. Mai a te tātou. O mea umaro ia fina ngā o ai. Ia vi ia lo soto ma maro. Ia manuia le tātou kolau e pa i manuia i aso ma nei maso. O tātou a mai atu mo māsina po. Ono le aloko Yesu Keriso. Amen. La tātou te pese atu le pese lua se lau lima se tūna le pā. Lua se lau lima se tūna le pā tātou pese.
ina le mātou rotu e au sau na whai. Whapea pōhi ma le rapoina le atina e le asusa. Whaftai le atua i le ona manuia ma le soi pō le lei wai pōina mai mātou te whaatino ai o mātou te aumanga nui. Mātou ai no mātou noa te ita mawāina. E pei ona mātou whaitauranga tuai le orfi o le tai au. Mātou te tālu i e roka. I e whapa i eina. Whamanu i eina. Ma te i eina. Ma whaungaina whaatasi ma mātou te rata whātaua. I so se te aumanga nuina. Wa e ki ngaro ai. I lo lava suaka Jesu o mātou te tālu atua i nei. Amen. Wa i whaka palapa o malo. Wa mai ona i whakolongo le wauna. Pasiko tātou nu. Wale tātou i mui manu. E tui nātu le biinga ma whane tanga. Le tuku le ao ao. Ngā malanu nei. Ngā puai i tātou tei wai i tiri whai. Pe teni fōu luia. Luia tātou nu. E mā kua se yoko nai tātou whanau. E hoi nai tātou waina, a sia se mai pēru tātou tāpuai. Rio tātou mā kua whare ngana. Whafonga hoi le pie tātou sāwina. E ai ne yaso e fitu la una. E rua le sāwina tina. Wharo i maua le auto whai. I ona ko lesi lo lea e tātou te mā whare ngana o mai. Ia msa pui rei lawa ia upore nei aso. Whafonga mi tātou wharongo ai. Whamanatu mai pēr. Ia, wale sa wadinga pui rei mai aso. E pui nisi o le mau. Sao nia e pēr tātou te mā mai tina. Ia e lesi pui tātou uma sa whai o sui vai na te kasi o tātou maruenga. Ia o wato fiore o tō whai. A tau ase kalesia o kotore kalesia te tiro ni whaia. O wai, ia e tō whalma asina mai tō wha. Ia ore i sia o wai. E o mai o meia. Pamana koia i tātou. Ia le ora whalenganga. Ia ma le arofa moni o le tua mo tātou. Ia ma tātou sāma koto i pēr tuspa ia. Tai le tātou tapuinga. Tai le te unga whasā. Le tinai a...